Yes. Alabado seja o Senhor. Está adorado, tá bom menino, humana. Bom menino, tu santo, da seguir nós está no via de e-mail, Facebook. Primeiro dia santo, aqui com o dia de sábado. Nós estamos desejando outro sábado, shalom. Esse aí significa paz da cada um. Paz, temos paz. Amém? Lá nós desejamos outro não. Paz aqui dentro também. Paz para o humana. Bom menino, lá nós temos paz para a reina. Para nós que chama é santo, não bom menino, é ángel, não. E ribatur é Deus maravilhoso que está tomando nossa alabança, nossa adoração, nosso serviço. Amém? Assim nós temos começado disso aqui, que oração preparando, agora nós preparamos mente, nosso coração. E prometo tudo coisas que chama danke na nossa pastor Helena e Hassan de Mount Zion Parish Delft. Os irmãos passamos por aí como família. Passou essa igreja, tá? Família. Amém? Conosco como romana, vai celebrar weekend junto. Nossa vai retreat, nossa vai ter gozo, tem sanação, liberação, salvação, compreendimento, entendimento, discernimento, comimento, balhamento, sportmento. Assim é tanto gozo. O nosso pizza tu rende é parte aqui para a Gana. A Gana de vai já domingo visitar a igreja, qual a igreja da família. Lá nos direitos, é parte para nos compreender com a igreja da casa de Deus, caminho romana, também junto, para celebrar junto com nós, Tata. Amém? E junto com nós, Deus e nosso Senhor. O nosso direito de compreendimento é também mais fácil para compreender que conosco também se puder. Amém? Danke, Senhor. Danke, Senhor. Vai ter que ganhar, vai retreat, é também. Nós temos brothers dando a gana, que a paciência, que vem preparado para sobre esta baile. Amém? Lá nós podemos a mente de ordem, a mente espiritual, junto com a mente, com a mente de Cristo. Amém? Assim o Espírito Santo de Deus comove profundamente de nossa alma e de nosso corpo, e especialmente aquele move de nosso coração, para sacar tudo que nota de Deus por de nosso coração. Porque o coração novo que nós temos é um coração de compaixão, um coração de sentimento, um coração que está entender o que Deus quer. Amém? E é perverso também, é perversidade também fica dureza de nosso coração, nossa cera, para o que nós queremos e o que nós queremos. Esse é um mal compreendimento para sobre nós atrás, pensa Deus atrás. Amém? O nosso direito deve caminhar para deve caminhar tem verdade e vida. Deve caminhar com nossa carne que está caminhando de verdade e vida e ama. E na final, no começamento, no final, é caminho e chama Yeshua. Mas coisas que eu botei um adresse. Mas coisas que eu botei um adresse, eu botei um caminho, essa aqui tem reis, essa aqui tem caminho, é caminho que vai guiado para a vida eterna. Não tarda, pero comecei agora que é santa cara del dia, lá Deus se iluminar o caminho, bom caminho. Luz, passou a caminhar com nossa cara, né? Mas é de luz, claridade. Amém? Para o bom, para o trono pecar. Amém? Tata santo, nós está posicionando nos mesa aqui, tratando de o espírito, Tata, barrando nos cabeças, sometendo-nos completamente nos entregar tudo o que nos está, tudo o que nos por, tudo o que abo que hace de nós, como nós alfarero,
Laga nós tem instrumento na demomanga, é violino, é harpa, aleluia, é piano, aleluia. Oh, sim, Senhor, laga o bostador de mi voz, já que tu lugar de que posição de voz. Para nós ter o Espírito de Deus, toma controle. Toma controle de aire, não. Toma controle de vento, não. Toma controle de nuvem, não. Toma controle de cheiro, não. Toma controle de terra. Toma controle, tata. Para nós servir, adorar e alabar, Senhor. Derramar de vos Santo Espírito riba nós. Oh Deus, você só conhece o plano e o pensamento, não. Aleluia. Vai cada um. Alça a mão, se propõe e pedir. Canta junto, lá vamos cantar junto. Tem mais luz de cor, nossa ser junto. Unidade e força. De glória, abre o cheiro, Deus. E baixar o acero de glória. Deus está bom, enchendo na tarde, abrir, nós conseguimos cana, seguir pai, passou nós também em cascava, em casa é rei de reina. Aleluia, Deus está bom. Oh, sigue cana, que tem alabança. Aleluia, alça a bomana, e é o momento do gozo, passou a permitir nos treinar e nós na treta. Junto com o Rei de Glória. Oh, Padeja, tenha palácio, a vida rei, na arriba nós. Assim sua entrada, o eu tubuloso, aleluia. Aqui, papel que me treina, de potência.
Oh, un fuerte aplauso. Oh, dile un fuerte aplauso. Aleluya. Dile un aplauso. Un aplauso arriba, un aplauso, dale. Y Para Señor. merecer. De gloria. Santificado nombre glorioso Y para Padre gloria, santificado nombre glorioso y para Enseñarnos a dar gloria. Padre gloria, santificado nombre glorioso y para Señor. otra Dios, invitaste estimado, entre mi corazón lo mi alabado. Día noche, tu nave gloria, otra merecer. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Você merecer. Merecer. Tu você merecer. Oh, Deus está estimado. Não uma morta para nosso coração. É peso de sua morta dentro do nosso coração. Aleluia. Aleluya. Eita, bom, Deus está estimado. Deus está estimado. Porque comigo é amor. É amor que Deus sabe. Aleluia. Aleluia. Deus acabou. Y Señor. Amor que Aleluya. tem, junto conosco para está tendo suma e dizer nossa lagabumba. Desde que me vai cantar na mão dele. E sabe Deus vai que me vai cantar papo. Aqui não me queda de boa presença. Aqui não me queda de boa Presencia. Ele suma Aleluya. canta com ele. Dizer. Aquí no me queda en tu presencia. Yes. Dizer. Aquí no me queda De tu presencia, tenés uma luz, dice, Aquí no me queda de tu presencia. Aleluya. Aquí no me queda de tu presencia. Aquí no me queda de tu presencia. Aleluya. canta com ele, Aquí no me queda de tu presencia. es, nossa rúria, nossos seres, Padre, na tua presença, no nosso coração, nos que abraçamos,
Espírito Santo.
Aleluya. Santo Dios. Oh, santo es Santo. poderoso Dios. Santo. Oh, santo, santo, santo es poderoso es poderoso Dios. Oh, cosa grande da sua soberania de cada de nossa vida. Nos protege. Queda em nada, queda assim que acabou que tem quase. Cansar y cargar, brillante por postrar, presentando-me por más. Ora de entreguei. Dame força renovar a mim porque restaurar. Sou me sabotar, capaz de ser. Está capaz, Comigo ando caminhar e transformar. Me repomos a mim. Me queimaste por em nós de mim. Llenaste por mim por mais. Vinha a mim vez mais. Me quer baixa over. Me quer baixa over. Vinha a mim vez mais. Me quer baixa over. Me quer baixa over. Sim. Oh, santo. Oh, Deus. Me baixa over. Senhor, que baixa a boca e Me baixa acabou o cuento. Oh, depois desse, aleluia. cansar y cargar, brillante por postrar, presentando-me por más. Dá-me força renovar, dá-me força renovar, a mim porque da restaurar. Sou-me Ele está escutando.
boca com alabança e adoração para Deus. Eu tenho que adorar Ele de espírito e verdade, pastor. Aleluia. Tatarabasotorobo. Eu tenho que ir a boca com adoração e agradecimento constantemente. Pastor, está fazendo uma prova também. Está disponível para que tenha maleza, tenha enfermidade, falta de sangue, qualquer situação, pela bofé, uma bofé está parada. Como está querendo, mesmo fiel, de toda situação com ele. Pastor, está assim, está provável. Está provando nós cada momento. Perceba, eu tenho que alabar e adorar essa que não arma poderoso. Ora, vou alabar de tua situação. Adorar, agradecer para prova não. Agradecer pelo momento não. Menos bom e menos louco. Pastor, é mesmo Deus de ayer a amanhã. Solamente nós está cambia, Ele não está cambia. Aleluia. Deus está bom. Deus está bom. Aleluia. Que gozo. Ministério me está posicionar mês. Se o mês está diante de Deus. É culpa de Cristo não está assim. Amém. Se come por dia.
Aleluia. Amém, amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Llegando dinamo. Amém. Llegando en el territorio camina Dios a manifestar. Llegando camina Espíritu de Dios para ministrar. Disponible para ministrar a su pueblo. Para aquí na cadena. Muriendo momento para momento na carne. Muriendo momento na carne. Maneira Pablo te pisa no book Efésios 6, versículo 20. Para qual meta embaixador na cadena. De maneira como impor papia, dice com toda franqueza, maneira de mestre papia. No momento que calando, pedindo, tem terreno santo. Muriendo na minha carne, passe conde. Para o evangelho, por ser papiador de alma, nosso povo. Data no momento que Senhor, oh Deus, me talanta contra a carne, e vem a ser o Calvário, e clapé na cruz. Para todo o qual o tipo que deve bater manifestar no povo. Nada de mim mesmo. Tipo, sou Deus. Aleluia. Toma posição aqui dentro. Toma posição de pedir cada criação de Deus. Toma posição de pedir cada único, cada presente que tem, cada presente na casa. Tem que situação que botar. La kalau Dios está ministrando de a mim, e ele caminha. Algo tem que suceder, caminha começa por aí, caminho lo qual começa por aí. La Dios assim hoje, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Gracias. Hermano, toma asiento nomás. Toma asiento nomás. Amém. Dáganos. Broeder, mag ik een kurk van je? Kan ik mijn rode Bijbel erop zetten? Halleluja. Ja. Geef maar. Yes. Oké. Gloria a Dios. Aleluia. Gloria a Dios. Aleluia. Aleluya. 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 Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Nós abrimos a Bíblia no boek de Joshua. We kunnen ons Bijbel openmaken bij de hoofdstuk van Joshua. Joshua. Tremendo. Joshua, de allerbeste. Nós abrimos a Bíblia no Joshua 9. Joshua hoofdstuk 9. Joshua 9. Gloria a Dios. Halleluja. Glory to the Heer. Háblame que papia. Cuando Dios de Dios es la su palabra. La última palabra. Tan Dios. Vandaag wil ik het hebben over de God die de laatste woord heeft. Pero, obedezca, ten su reino. Maar je moet in zijn koninkrijk zijn. Obedezca, uyudice. Je moet een kind van hem zijn. Antonio, ¿qué como vas a En alles wat je meemaakt, Wat we comprenden? dan zal je begrijpen Como te emesra a was dat hij hemzelf heeft jou het laten toegaan heeft. Pero what para saber? Zodat je het recht kan daarop staan. Antonio, En dan, la su palabra, de laatste woord ta dice. is van hem. Gloria aleluya. Glory, halleluja. Na Joshua 9, Joshua 9.
Nós começar essa. Kunnen we lezen. No versículo 1. Vers 1. Agora só que ora cultura reina que estava tendo outro bando de Jordão. Tem que ser e tem que sapana e na gente costa e na Mangrande tem direção de Líbano. É teionan, é amoreionan, é cananeionan, é fariseionan, é jebuseionan, é jebuseionan. Até dessa aqui, e nada bem junto, de acordo para brigar contra Joshua e contra Israel. Ja. Ja. Joshua 9, vers 1 tot 3 zegt, toen de koningen ten westen van de Jordaan, die van het bergland, het heuvelland en het hele kustgebied bij de grote zee, tot aan de Libanon toe, van Israël zegetocht hoorden, sloten ze een bondgenootschap. Zij, de koningen van de Hittieten, de Amorieten, de Kanaïten, de Persisieten en de Chiwieten en de Jebusieten, besloten gezamenlijk tegen Josua en Israël te strijden. Tremendo. No lugar de capítulo 1, Dios disse Joshua, mita cubo, tur caminho cubo tá e logo do êxito de turcos como assim. Voor degene die naar Joshua vers 1, hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 zei God tegen Joshua, vergeet niet, ik ben met jou alle dagen van je leven en niemand kan tegen, nee, je zal succes hebben. Oké? Assim Joshua estava vitória passou, Deus estava lá com ele. Zoals je aan Joshua overwinnaar, omdat God met hem was. Pero ora Joshua, no capítulo 9 explica. En hoofdstuk 9 zegt Joshua. Ora cultura nação na Israel a pensar que Joshua a vence. Maioria de stad dan kava de direção que te gana. En toen al die Israëlieten kwamen te weten wat Joshua heeft overwonnen en in elke stad heeft overwonnen. Antônio na dizia cabeça. Toen zeiden ze bij elkaar. Toda nação. Alle naties. Para brincar contra Joshua. Om tegen Joshua te strijden. Pero não brinca. Como batalha personagem de medo. Maar ze kwamen niet te vechten als ze als strijders. Ja. Maar não tinha medo. Maar ze waren bang. Antônio não vinha com astúcia. En toen kwamen ze met een gedachte. Hoe kunnen ze kunnen popien tegen groepen de Joshua? Sim, Joshua sabe que é inimigo daar. En hoe kunnen ze in de groep van Joshua komen, zodat Joshua niet weet dat ze vijanden zijn? Vandaag wil ik je vertellen, als je overwinnaar bent, dat je in het werk van God loopt. Dat je hebt gekozen om alles en dan wordt de vijand boos. Hij zoekt elke manier om binnen te komen om jou te verstoren. En als we terugkijken in hoofdstuk 9. Antônio Pisa, de vers 5, 3 a 5. Dus vanaf vers 1 tot 5. Orco e habitante na Nicaboia atende com Joshua as Jerico e Coaí, que na atende aqui, nas com Jerico e Coaí, não também usa astúcia e a sair vai como embaixador. E apone saco gastar, riba na murico, e saco de pinha, tudo gastar, casqueiro calabi, e sandália, tudo gastar, tudo calab, não pia. Pai na tudo gastar, não culpa.
I hinter ng provisyon ipagdapat seguro. Itulgar na. Inang apaisir ka Joshua, campamento na hilal, i-apisa kung ehampuran de Israel, nós abrimos forte com terra leu, PC amor, ser uma aliança conosco. Vers 3 zegt, maar toen de Shivieten uit Gibeon te weten kwamen wat Joshua met Jericho en Ai had gedaan, namen ze hun toevlucht tot een list. Een aantal van hen ging naar Joshua onder de dekmantel van een gezantschap. Ze bepakten hun ezels met versleten zadeltassen en oude gebarsten wijnzaken. En trokken opgelapte sandalen en afgedragen kleren aan. Als proviant namen ze alleen uitgedroogd en verkruimeld brood mee. Akenapa tumira? Como Joshua estava poderoso, mas o Deus todo kunir. Hier kan je merken dat Joshua krachtig was omdat God met hem was. Ora tudo se na cabeça. Toen iedereen besloten papim contra Joshua. Om tegen Joshua te strijden. Não pode brincar. Konden ze niet tegen Não hem. papim com astúcia do ganha Joshua. Kwamen ze met een list en een leugen naar Joshua. Com nada binchaleu. Dat ze van verre kwamen. Camera de está seca não tá. Net of ze dichtbij in de stad waren. Na que tu não apanha não. Ze hadden al hun kleren. Na pisa sapato deu. Ze hadden ook kapotte kleren, versleten schoenen. Para Joshua é misericórdia de não. Om Joshua Genade voor hen te krijgen. E abre que bisado. Vandaag wil ik je zeggen, Vamos se descartar. je moet scherp zijn. Mas agora vou tocar como vencedor. Want als je als overwinnaar Agora loopt, vou tocar como servidor de Deus. en als je als dienaar van God, Vou tocar como filho de Deus. en als kind van God, A não bem, não tô rompibo. en al die mensen om je heen, Mas seca tipo. hoe dichter bij Tá mais jou, contente como. zal niet altijd Mas o meu vreugde zijn. pensamento de mundo. Want ze hebben gedachten van de wereld. Sempre que te melhor como. Ze willen altijd beter dan Todo jou. o tempo. Al die tijd Quando ela pensa. dat ze dachten Como tá bom. dat je niet goed Toda was. queres. Dat je Que me chama amanhã. waarom was je Que daar? você quer? Wat denk jij? Quer botar? Wie denk jij Mas wel? olha Deus não serve. Omdat je God Ando ando me enganado. dan komen ze je liegen. Para buscar moda. Om De desfiado. jou van de weg te Que tá halen. com esse caminho. Om jou van de weg te halen. De vitória. Van overwinning. Pero abo. Maar jij, Foi amor de Cristo. met de liefde van Até Jezus, depois de um ano. maak je zorgen met hun. Pero que me sabe. Maar vandaag wil ik je zeggen Wat para o jogo de Deus temor. dat je heel veel van God in je hebt. Wat para a palavra temor. Zorg dat je het woord van God Wat in para je hebt. é oração na mão assim. Zorg dat je de gebeden goed zijn. Wat para viver na presença de Deus. Want je leeft in de tegenwoordigheid van God. Para hora se uma seca tipo. Omdat als die dicht bij jou is, Sem ganhado. kom jouw liegen Das promessas de ganho. zichzelf liegen. Pastor Jesus de amor. Want die in jou Tá mais poderoso que o is meu. sterker dan die in de wereld. É só uma forma ganhado. Die buiten jou kan jou nooit Como overwinnen. tinha com Deus temor. Als je alles van God in jou Como hebt. tem palavra temor. Als het woord van God. Como tem uma oração assim. Als al die gebeden. Como tu amo de oração. Als je iemand van Com a palavra da Bíblia de amor. en dat het woord Ando com a leven is. Bíblia de oração. En je blijft in Vou een casa de Deus. jouw huis is een huis van God. Aonde que me sabe? Vandaag zeg ik je. Vai comprar bonito na cultura. Hey, zeg ik je van tegen al die Amorieten. A junto. Kwamen allemaal bij elkaar. Mas não me ganha. Kwamen ze liegen. Você tem batalha. Want in de strijd Você tem discernimento espírito. heb je een onderscheiding des Vai vir na chaleu. Je hebt ze van ver. Aonde pensa e pão. En nu komen ze Busca maar die ganhar. om jou te liegen. Pero tem amor de Deus. Maar jij hebt de liefde. Nada por inimigo. Ze zijn jouw vijand. Abusito no inimigo. Maar jij bent niet zo. Paponanta criação de Deus. Voor jou zijn ze een gelijkenis van God. Paponanta convertir. Voor jou moeten ze bekeren. Como não vini? Hoe ze bij jou. Vamos entrar na linha. Dan moet je ze aan de lijn. Você quer andar.
Je moet ze aan de lijn houden. Gloria a Dios. Want je weet wie ze zijn. Gloria a Dios. Alle glorie aan de Heer. Conosco essa 7. Als wij vers 7 pakken. Eu se cumpri. E ontem na de Israel a pisa não. Quizás na nos mesteramos da Bíblia e orem como nós possamos aliança com você. Mas na pisa Joshua não está possível. Vers 7. Dat kunnen we niet zomaar doen, antwoorden de Israëlieten. Yes. Misschien woont u wel in dit gebied. Hoe kunnen wij dan een verdrag met u sluiten? Hierop, En dan, daar, de Israëlieten de Israëlieten hebben hun geloofd. Vandaag, wat de vijand ook brengt, maar wat van God in jou leeft, zie je niet de leugen. Want de God die in jou is, brengt de vijand tot jou, zodat de vijand zich bekeert. Dat hij zich bekeert. Dat hij weet de kracht van God. Hij kan met alles komen. Maar de val zal hij zelf erin vallen. Want je bent goed beschermd. Want toen zoals God tegen Joshua zei. Ik ben met jou overal waar je bent. Meditar de dia e noite de palavra. Mediteren op het woord dag en nacht. Mediteer op het woord dag en nacht. En je vijand zal nooit tegen jou kunnen staan. En toen ons reis na mebe, inama bise, vos circuito abinduna, terra, abinduna terra, mas leu mesmo. Para motivo que em nome do Senhor, por Deus, para nós atender sua fama e tudo lo que ele faz na Egipto. Uw dienaren komen uit een zeer ver land. Halleluja. Antwoorden ze. De naam van de Heer, uw God, heeft ons hier gebracht. Want zijn roem is tot bij ons doorgedrongen. We hebben gehoord wat hij allemaal in Egypte heeft gedaan. Ik wil zeggen, kijk hoe ze zeiden dat ze van verre kwamen. Je kent het goed. Oh, de vijand ken je goed. Je kent zijn listen. Vroeger was jij ook met hun. Maar zij bleven met hetzelfde listen. Maar nu heb jij de onderscheiding van God. En door de kennis van de God, laat je hem praten zoals hij wil. Maar jij moet wel in je gebed blijven. En je weet dat God met jou is. En niks kan dichter jou. Want God zei tegen jou, waar je komt, ben ik met jou. Amen. Amen. Gloria a Dios. Alle glorie aan de Heer. Vamos conhecer. Nu lees ik. No book de Joshua 9. Joshua hoofdstuk 9. Joshua hoofdstuk 9. En toen vers 14, dus 4. Joshua 9, vers 14. Me interessa no Joshua capítulo 9, versículo 4. Que é sucede? E assina o povo de Israel a expectar alguma provisão, mas não a consultar o Senhor. Ik lees. De stamhoofden van Israël namen toen wat van de proviant aan, maar ze verzuimden de Heer om raad te vragen. Hier zeg ik je. Toen jij de vijand zag, je hebt hem in jouw tegenwoordigheid gelaten. Dan ga je met hem
En je hebt niet met de Que Heer. me ponuta su oración. Je hebt niet met de Heer Cuando gecommuniceerd. digo Señor, cuando te de presencia en un lado. Je hebt niet met de Heer gecommuniceerd. Ante el enemigo donde como. Je hebt niet met God gecommuniceerd en in gebeden. En de enemigo donde como. En de vijand is met jou. Está peligroso. Is gevaarlijk. Para sombra. Want. El enemigo está con el territorio. Want de vijand neemt de plaats. Pastor, ¿cómo comunicar con el Señor? Want je hebt niet met God gecommuniceerd. Pastor, de hacer oración. Je hebt gestopt met de gebeden. Pastor, que va a la iglesia. Je bent gestopt met de kerk. Ando con el frente con el enemigo. En je bent bevriend met de vijand. Ando con sabe con nada que el enemigo no me dice que no. En hier wordt verteld dat de vijand bij hun mocht. No sabe que el enemigo gana, no me dice que no. Ze weten dat de vijand heeft gelogen om bij hun te Pero komen. toch, no sigue esa oración. Maar toen bleven ze geen gebed. Toch, no sigue esa oración. Toch heb je niet blijven bidden. Pues no sigue adorar a Dios. Toch bleef je niet God aanbidden. Atornando al enemigo. En daar laat je de vijand Toma territorio. plaatsnemen. Innemen. Gloria a Dios. Alle glorie aan de Heer. Ante 5 te avisa. En vers 15 zegt hij. Y Joshua hace paz con él y hacer una alianza con él para ganar pipa. En vers 15 zegt Joshua sloot een vredesverdrag met hen en beloofde hun dat hun leven zou worden gespaard. Y en el 16 avisa. De stamhoofden bekrachtigden dit met een eed. En el 16 avisa, y eso sucede con la final de 3 días. Después con él hacer una alianza con él. Nada atiende con él estaba la vizinha. Y con él mestera, y nada bebe mestera con él pipa. Ante un día estrella sale pai y llega a estar en el de 3 días. Y ahora está en la Hebron, Kafira, Beirut, Kiracherim. Amen. Maar 3 dagen nadat ze dit verdrag met hem gesloten hadden, ontdekten ze dat de Chiwieten niet ver weg, maar juist dichtbij woonden. De Israëlieten waren namelijk verder getrokken en na 3 dagen bij hun steden gekomen. Gibeon, Kefira, Beerot en Kiriat Jearim. Pero hay que avisar. Maar ik wil je zeggen, Después de 3 días. na 3 dagen, Ahora el enemigo tomó el territorio. dat de vijand plaats heeft Va a confiar en Bocas. heb je een vertrouwen. Va a confiar en que gana Bocas. Je hebt een Para que vertrouwen. el enemigo pinta el territorio. Je hebt de vijand. Va a ser pon con él. Je hebt de vijand in jouw territorium laten komen en je hebt goed met hem gemaakt. Anto camina gozar. En dat je weet Conducible Dios está. dat het geen Godse El bedoeling espíritu que la ven con él. de geest dat hij is mee En Bocas. in jouw huis. Manifestable en Bocas. Gemanifesteerd in jouw huis. Probable como pobreza. Dat je niet kan bidden. Probable como va a Dios. Dat je niet kan God aanbidden. Antes de esa discusión en Bocas. En verwarring in je huis gebracht. Después de 3 días. Na 3 dagen. Ahora comienza. Totdat je kwam te weten Tu enemigo está. dat het een vijand was. Camino va a confiar. En je hebt hem vertrouwd. Que le ha callado. Hij heeft van jou gelogen. Dile a la vida. Dat hij van verre is gekomen. Comenta, bobicinha mestra. En terwijl het je eigen buur was. Bobicinha mestra que era destruído. Je eigen buur wou jou kapot maken. Es un puta más pecado. Die dicht bij jou is. Porque está como la fuerte. Want die weet dat je krachtig bent. Está como tu sirve de Dios. Hij weet dat je een dienaar bent. Está como esa que emboganamos de palabra. Hij weet dat je niet kan overwinnen. Está como el espiritual más fuerte. O el espiritual más fuerte. Hij weet dat je geestelijke leven krachtig is. Hacer te pinto como mentiroso. En dan komt hij als een leugenaar. Cuando que el enemigo te pinta gana, entonces el final de muerto. Vergeet niet, de vijand komt om te leugen en tot het einde is het dood. Abre mi avisado. Vandaag wil ik je zeggen, Esa que el grupo aquí. deze groep, Estamos en el pecado, camino Joshua anda está. hij leefde dichter bij waar Joshua woonde. Nada de Joshua. Ze hebben Joshua geloofd. Kuna pintaleo. Dat ze van verre Como kwamen. no se anda está. Oh, ze wisten. Con Joshua anda de victoria. Dat Joshua in Alguna overwinning. vez para Joshua victoria. En ze wouden Joshua Antonio overwinnen. nace en la cabeza. En toen zeiden ze met elkaar. Nace en la cabeza tantur. Ze
favor se não vai dizer Joshua. Al die koningen Pero Joshua, besloten om. estava em Joshua, né? Maar Joshua had. Ora, tu não será cabeça. En toen hun Para me alle. brincar com o bom. Ora, Pastor gaat echt vurig stellen voor mij. ora, tu não será cabeça. En toen hun allemaal hadden Para me besloten brincar com o bom. om tegen jou te strijden. Pergunte a Deus. Maar je had de God. É ángel. De engel. É ángel de exército. De engel. Capaz de Joshua. É tipo Hey. Joshua. Joshua de Cunim. Joshua zei tegen die engel. Parte que eu vou Voor wie ben jij? É ángel de Joshua. De engel zei tegen Joshua. E o capitão de Ik exército. ben de kapitein van deze Exército do Senhor. Van de heerscharen van de Agora eu vou pedir. Van de rekenmacht van Para de onde como? En ik kom vandaag op. Até onde que eles sabem? En vandaag zeg ik. Ora, 5 reis. En toen die vijf A ser a cabeça. besloten. Para me vir o outro Joshua. Om tegen Joshua te strijden. É rei. É rei. En hij zei de Também koning. é para escrever. Zei de koning. Capítulo 10. Hoofdstuk 10. Versículo 16. Vers 16. Esta missa. Zeg. Agora 5 reinam. Aqui a Rui. A para esconder. Tem a cueva. Cima queva. Joshua morto avisando. E 5 reinam no morto arranhar. Escondido em cueva numa queva. Joshua pista. Glória piedra grande. Botei na boca da cueva. E põe algum humble e não bater de guarda. Há me que me sabe. Bater me quer passar? Moet ik die vertellen? Ja. Halleluja. De 5 koningen waren gevlucht en hadden zich in een grot bij Makeda verscholen. Toen Joshua hoorde dat ze daar waren ontdekt, gaf hij bevel die grot met grote stenen af te sluiten en er een wachtpost bij te zetten. Tot 18. Me quer usar. Corta pão. Ik weet Na cena na cabeça. 5 reis. É visão rei Hunda. 5 reis. É rei. 5 está junto. A cena na cabeça. É morena. É rei de Jerusalém. É rei de Hebron. É rei de Yarmut. É rei de Laquis. É rei de Efron. A reunir. E paina acordo. Forma exército. Papai briga com Joshua. 18. Que você vai ver. Oh. 18? Ja. Of 18? Hoofdstuk 10, vers 8. Joshua. De Heer zei tegen hem, je hoeft voor die koningen niet bang te zijn, want ik lever ze aan je uit. Geen van hen zal tegen je kunnen stand houden. Stop. En nu lees vers 5. Oh, santo, santo. De 5 Amoritische koningen sloten zich Halleluja. aan. Zij de koningen van Jeruzalem, Hebron, Jarmut, Lachis en Egron trokken met hun legers ten strijde tegen Gibeon, sloegen het beleg van die stad en voerden er aanvallen op uit. Me avisaram. Na forma. Grupo grande. Tanto território que não rei não. A Bíblia conta Joshua. Me avisaram. Tempo vida. Não por forma quanto que não quer. Pero Deus grande com tu como. É poder de Deus tempo. Het wordt te lang hoor, sorry. Ik zeg tegen jullie, ik kan het even niet. Ik onthoud het niet. Ik ga het nog een keer. Alsjeblieft. Hebben me avisaram. Vandaag zeg ik je, É 5 reis não. die 5 koningen, 5 stad grande. 5 steden, A forma vinha junto. zijn bij elkaar gekomen Papai brinda. om tegen te strijden. Contra Joshua. Tegen Joshua te strijden. Pero Joshua te mandado de Deus. Maar Joshua is gestuurd door God. Joshua também Deus com ele. Joshua had God bij Ninguém zich. precisava ter movida. Ik wil je vandaag in je leven vertellen. Não movida quanto com Ze ele. kunnen hoeveel maar komen. Pero por ti por Deus. Maar je hebt je God met je. Por tu de Deus. Want je bent een kind van God. Para conhecer Jesus com Deus. Je hebt de Heer Jezus en A do Espírito de Deus tempo. de Geest
Nada pode acerca de. Niks kan tegen jou. Niks kan tegen Que vamos confrontar. Ik wil dat je begrijpt. Olha com nascer a cabeça. Dat ze met elkaar besloten. Bem com Joshua. Om tegen Joshua te vechten. Mas como caminhada da mobila. Zoals je leven loopt. Você caminhando com Cristo. Je loopt met de Heer. Certa coisa não vai levar para stop e assim Bepaalde dingen ben je gestopt te doen. Hebben assim de picanão. Wij hebben leren van zonde. Picanão grande. Grote zonde. Picanão chiquinho. Kleine zonde. Tudo picanão da. Allemaal zijn zonde. Pero we hebben bepaalde strongholds. Maar God spreekt over A que duro pisar. stronghold. Strongholds. A que duro pisar. Strongholds. A que duro pisar. Ja. Daar gaan we zeggen, oniraan. Dat wordt homoseksueel. Bolwerken. Homoseksueel. Homoseksueel. Lesbian. Lesbian. Gamble. Gokken. Gokken. Droga. Drugs. Alcohol. Alcohol. Dat strongholds mental. Zijn allemaal sterke gebonden. Harmonie die inimigo. Ja, bolwerken van de vijand. Kuta kenebo. Dat je vastgebonden. Kuta biba dembo. Dat je in jouw leven. E kuta esconde. En dat is schuld. Como quer que ela vai? Dat je denkt dat ze weg zijn. E tem que dar esconde. Ze zijn, hij blijft in diepte. Toda a situação chega. Totdat de situatie Toda a situação chega. En als de situatie komt. E da manifestar. Voorkomt en dan gaat die Então que manifesteren. palavra da Bíblia dembo. En het woord ziet leven in Está jou. funcionando em costa positivo. Dan ga je functioneren in dingen die niet van jou zijn. Anterior desse costo da conta por aí Deus. En dan ga je dingen doen dat tegen de wet van God is. A única missão. Vandaag zeg ik je. Olha com Joshua. Wanneer toen Joshua A grande batalha. heeft al die strijd. Esse tudo aí não vai esconder em cueva. Zijn de 5 koningen in de grond gaan schuilen. A única missão. Vandaag zeg ik je. Vou caminhar com Jesus. Je levenspad met de Heer. Olha como começar. Olha como acabei de batizar. É bautismo de água. Na de doop van Johannes. Como que ele vai klaar? Dat je denkt dat je klaar bent. Então se isso do Espírito Santo. Zonder dat de Heilige Geest zegt wordt Tudo vai bom. Dan moet je kijken. Passou no strongholds. Want die strongholds. Estava esconder. Oh, die bolwerken, die bolwerken. Ele vai esconder. Gaat schuilen. Passou. Omdat. É sabe como tu vai batizar o abu? É candeia com o Espírito Santo. Nee, omdat hij weet dat je nu gedoopt gaat zijn met de Espírito Santo. en vuur. Espírito Santo. En de Heilige Geest. Ele quer bater nele. Hij wil niet dat je. Ele vai esconder. Hij gaat zich Ele schuilen. não quer bater. Hij denkt dat je Ele klaar não bent. quer Hij bater. laat je weten dat je klaar bent. Ele não quer bater bom. Hij laat je denken dat je. Ele vai esconder. Hij is gaan Pero schuilen. ele sabe. Maar vandaag zeg ik. Joshua de Cunã. Joshua zei tegen Puta piedra de lá de cueva. zet een steen voor die grond. Passou o rei nem. Want die koningen. Me descer o rei nem. Ik ga. Descer o rei nem. Ik ga ze sluiten daarin. Aí ele sabe. Vandaag zeg ik je. Mas a minha batizar de bautismo igual. Je bent net gedoopt met het Passar de água. Je bent net gedoopt met water. Passar de água. Je bent uit het water. Jesus mesmo. Jezus zelf. Olha que ele acabou de batizar. Toen hij klaar was met dopen. Ele mostrava. Hij heeft aan jou O gewezen. Espírito Santo aqui é. Dat de Heilige Geest hem daar heeft gewezen. Tem deserto. In de woestijn. Porque vamos lá. Ik wil dat je weet. Olha que ele sai. Toen hij eruit kwam. Olha que ele sai. Toen hij eruit kwam. Pega a pista do Google Lucas. De Bijbel zegt in het boek van Lucas. O inimigo ele quer morar. De vijand heeft hem een tijdje gelaten. Aí ele sabe. Maar dat zeg ik je. Olha como batizar. Dat je klaar was met Como que ele dat. vai ter batalha. Dat je denkt dat je in de Passou strijd uma decidir. en je hebt besloten. Então vai servir Deus. Ik ga de Heer Fica bedienen. ter vida pior. Ik graaf de oude leven. Ik begraaf het oude Pero leven. ainda tinha caminho de batizar. Maar nog steeds is de weg van aan dopen. Com o Espírito Santo. Met de Heilige E Geest. passa de candeira. En dat je door het Pero me vuur. quer passar. En ik wil dat je weet. Olha inimigo. Wanneer de vijand. Grande é rei da movida. De grote Como ele não koning. controla sempre a movida. Dat jou altijd heeft verkozen.
vai esconder, oh. Hij gaat in het E te quer dizer, olha. Hij gaat Aba mi que bisabo. Aí era o momento para saber rei não. Com as coisas na mobila. Vandaag zeg ik je, is de dag dat hij al die koningen E eruit é rei com as coisas com sabe de dele. koningen die eruit halen, die hij niet weet dat hij daar is. É rei com manifestar o De que. koning die daar manifesteert. É rei com ele lá para ser com as palavras. De koning die jou laat droog zijn dat je het woord niet kan É lezen. rei com os pão blok na mobila. De koning dat het een struikelblok is voor Com jou. ele não sabe. Dat niemand weet. Com você sabe. Dat jij alleen A weet. Deus nem é rei. Vandaag wil God Sabe que é daar. rei escondido. Vandaag wil God daar komen op die koning As eruit. coisas disponíveis. Maak jezelf op die O span. Espírito Santo é rei. Dat de Heilige Geest daar Mas komt. a começa com isso aqui. Want jij zelf kan hem A partir niet. de agora, o Espírito é bom. Laat die aan de Geest in staat zijn. Toda essa palavra. Door het woord te Todos lezen. devem comunhão com Deus. Door met de Heer te Quem zijn. tem hora. De hele dag. Até hora. En dan. É que rei que tem rabia. De koning daar wordt boos. Agora eu vou saber. En daar komt hij eruit. Mas o moleque sai da hora que quer. Nee, dan laat je hem niet eruit Mas o komen. hora sai da hora que quer. Wanneer hij eruit komt. Outra cara. Dan ga je Outra vallen. está trovando. Want hij ga je A você custa que eu vou. Jij moet hem A eruit. Joshua ali. Zoals Joshua het Faz zei. essa que rei não vai. Ga die koningen eruit halen. Ora não vai essa canão. Toen ze eruit gingen, hem gingen. Trabalhamos na garganta. Stappen Mata gingen. não. Trek Para ze. sombra. Want Deus me tem por limpo. God wil je Sua schoon casa. Bobina da sua casa. Jouw leven is Até zijn rei huis. não te mata nem demais. En die koningen kunnen niet daar binnen zijn. Prova, vou me indicar. En ze storen jou. Ora, vamos lá. Wanneer je loopt. Aqui não está lá. Dank je dat je Problema praat. como chega para dizer o Espírito Santo. Wanneer je klaar bent Dank je om wel, de Scotty. Geest te ontvangen, dan schuilen ze zich. Quando que não pedimos que me chupe droga. Dan blijf je de hele tijd zonder een drugs aan Quando que te não pedimos que me melhor gol. Dan blijf je de hele tijd zonder alcohol. Pero não é por impressão. Maar je hebt toch niet je Ele vai esconder. Ze zijn toch aan het schuilen. Antônio foi um momento. En dan, wanneer het Mas moment hora de escondi. en wanneer die schuilt, Então lá vamos nesse momento. hij gaat je niet zo bij Então lá vamos na oração. Hij laat je Então vem o posto provável. Hij komt met En hele dan ganhamos. storen. Então ganhamos. Hij liegt jou. Aí o que sabe. Vandaag zeg É je, rei. die Quando é uma vida. in jouw leven, Decidido de abre. discipline, wat is discipline? Nem muito besluit. Besluit vandaag Om de rei te halen. om het eruit te halen. Não liga que ele tem. Niet laat Mas hem o niet rei eruit. está. Omdat hij een koning is. É de mais poder. Hij heeft meer kracht Que soldado. dan die leger. Satanás. Satan Está mais alto que demônio. is nog hoger. Agora também podemos com corona. En hij Está komt. passado. En hij trekt zijn Hebben we Jozef bestaan? en hij gooit je er naar beneden. É vega limpo. Daarom die schone lijn. É vega duche. Die schone. Como tonga. Die schone. Anto pai missa. Die schone grap die je speelt dat om naar de kerk te gaan. Maneira na dos outros. Net zoals niks gebeurt. Antônio Meira casa. En wanneer je thuis komt, Porque outro vida. dan heb je een ander É leven. rei que começa a vida de mo. En die andere koning A ver Deus que me sabe. Want dan zegt God tegen jou, O que se que ganha nas comida. als je in zijn werk wil lopen, La que essa que rei com papo. laat hem die koning eruit Nós halen. vamos a querer que poderoso. Want je weet dat die koning kracht. Começa um moça que. Jij kan die koning niet Deus que essa que papo. God kan het eruit Vamos a halen. com Deus o que? En weet je hoe God het eruit haalt? Por oração. Door je gebed. É palavra. Door het woord. É comunhão com Deus em Door dia. de hele dag communie met God hebben. Antônio não. En daar Não tem nada para mais. kan niks Quando o nome meer. de Jesus. Vergeet niet toen Jezus Abai de templo. ging naar de tempel. Estava ninguém com as cabeças Was passar. er hele wanorde daar. Ele aqui para os cos. Er is alles kapot gebroken. E digo não. Hij zei, Aqui da casa limitada. dit is het huis van Casa de oração. Dit is het huis van Agora não permitia sustento de. Je moet hem toestemming geven. Agora não permitia sustento de. En als je de toestemming geeft aan Jezus in je leven te komen, Tu rei de Sacampo. aan die koningen haalt hij eruit. Shakata. Entretanto, quando ele tem. Zolang je Jezus niet daarin binnenlaat, Vamos grande da die escondida. grote sterke man blijft daarin schuilen. Antes de que ela escondi. En hij blijft zich schuilen.
sale onverwacht. En hij komt onverwacht uit. Como hijo de Dios, Als kind van God tomes tu autoridad moet je autoriteit hebben y palabra. met het woord. En tu corazón, En gebed. en tu crece Jesús timbo. En laat die Jezus in jou Como groeien. el rey timbo. Want die koning in jou, En tu pondrás op Bijbel. en je leest de Bijbel niet, Pondrás de oración. je doet maar aan gebed niet. Jesús te queda chiqui. De Jezus blijft als een Espíritu Santo te queda chiqui. De Heilige Geest blijft. En tu eres de rey del condominio de vida. En dan de koning die in je neemt plaats in jouw leven. En tu conocer palabra. En hij kent het woord. En tu poder que de Dios. En dan denk je dat het God También is. es el rey enemigo. Maar dat is de koning También me vengo. die in jou woont. Permitir Jesús ser movido. Laat Jezus nu Pensa que ele é een kans krijgen. Assim como Joshua. Om die koning eruit Joshua te pensa que ele é Nambami. Doe Joshua. Es seguro ele en cueva. Doei. Joshua te pensa que ele é Nambami. Joshua zei, ga die koningen van me. Es seguro ele en cueva. Die vijf koningen. Joshua te simboliza Jesús. Hey, Joshua symboliseert Jezus. Ora Jesús vive de quem? Wanneer Jezus hierin komt. Então pensa que ele é não. Hij haalt al die koningen. Pastor começa por essa cana. Want jij kan het zelf niet. Então é por essa cana. Hij haalt ze eruit. Então ele que dá no papo. En hij gaat ze verslepen. Papo caminho de Jesus. Eh? Papo caminho com Deus. Papo caminho com Deus. Jouw weg met de Heer Está perfeito. is perfect. Está em perfeição. Is perfect. A Deus que me sabe. Vandaag God wil A schoon. ver dia de rei não. Vandaag is de dag. Haz tu dia de não. Om die dag. Pastor não conhece a palavra. Want hun kennen. Não conhece o bombom. Hun kennen jou. Não me para aceitar não me Je meter. hebt ze ontvangen. Quando ele não pinta em Joshua. Om daarin te leven. Nada em Joshua. Ze hebben Joshua geloofd. Quando antes está leu. Dat ze van een Quando ver antes de pecar não está. Maar ze waren koningen. Vou me mes. Dat kan je buurvrouw Vou zijn. permitir me democrar. Dat je in jouw huis Então toegelaten. também do rei está. En dat hij een koning is. Para vir ruim democrar. Om jouw huis helemaal te vernietigen. Então me que me sabe. Vandaag zeg ik je. É palavra. Het woord. É oração. Het gebed. Como as democracia da culpa. Dat je in je huis doet en in jouw lichaam. Tem que saber mexer no fogo do rei. Tem que saber rei no fogo. Dat die koning eruit moet halen. Mas sombra tem que não. Want hier zegt É hij. só mais pegado nele. A pinta é para beber dentro do casa. Die dichtbij je, die is die wou in zijn huis komen wonen. Caminho do inimigo. En dat is jouw vijand. Caminho da corona da Het is een vijand met Ele me esconde de cueva. vijand met kroon. Ele me esconde de Hij cueva. is in de grond komen schuilen. Então vou saquetear. En je weet niet dat je daar is. A sombra é secado. Want het heeft jou helemaal Vou passar no uitgevoerd. chão mais. Je kan geen gebed meer doen. Vou preso no Bijbel mais. Je kan je Bijbel niet meer lezen. A sombra é Deus tem bom. En want nu is hij de God in jou. Quando eu vou para missa, Wanneer jij naar de kerk te gaat, quero ter Jesus. dan denk je dat het Jezus is. Caminho de inimigo tem. En dat is de vijand die daar Tenta is. manipular, tenta manipulado. En hij manipuleert jou. Tenta controlado. Hij controleert jou. Você está bom mesmo a permitir. Want jij hebt dezelfde Está toestemming. bom mesmo a permitir. Je hebt dezelfde toestemming A gegeven. sombra está aqui pensando, está bom vizinho tá, mas está confiando que ele quer tentar. Want als hij tegen jou zegt, ik ben je buur, en dan ga je hem vertrouwen. Também a vida espiritual está swak. Terwijl je geestelijke leven zwak is. Então, por causa do templo de Deus. En jouw huis is een tempel. Vamos lá, tu vem de. Je kan niet iedereen A toelaten. sombra também com corona. Want daar komt hij met de kroon. Já a costa tem bocas. En laat dingen achter. A do pipa tem cueva. En leef in die grond. En jou. A tu temos um problema bizarro. En daar heb je een probleem. A sombra tem secado. Want dan gaat hij jou Quero eruit. botar bom. En dan denk je dat je goed bent. Caminha. Nada mais bonito. Terwijl je niks hebt. Tu cansa de vida foi bom. Alles heeft É a autoridade de Cristo quando ele vai de aqui. tijd van Jezus in jou. Você aceita seu plano. Want dat is zijn Ele plan. vem para destruir. Om te jou te Então matá-lo. Om jou te doden, vermoorden. Dank u, Senhor. Dank u, Senhor. Dank u, Senhor. Dank u, Vader. Dank u wel, Heer. Sabe Deus que me sabe. Vandaag wil de Heer jou zeggen. Vai por dia. Ga op je knie. Papi com Deus. Praat tot de Heer. Bisa tata. Zeg, Vader. Revela
Pagkatapos mes namin, Openbaart u aan mij. nalokwal ko ni, no sakot sa bibo din Wat ik niet weet dat hier in mij leeft. Pastor Matata, Want vader, manera Joshua, zoals Joshua, asa kisim ko rin, heeft die 5 koningen nabay eruit. skonde, En toen gingen ze schuilen. asya turesunan, En zoals nu, kwabi skonde de migas, ieder die in mijn huis zijn komen schuilen. de mi corpo kuta ko templo. In mijn lichaam zo aan dat uw tempel is. Oh Dios, awe, O God, vandaag. awe mi talanta para conterele. Vandaag sta ik tegen die koning. E a palavra que conta ser ministrada En het woord dat hier gemanifesteerd de mi is. vida, In mijn leven. ita ko tos mantene. Ik neem het met, ik hou het vast met E quasi passion ko da tempo caso. in welke situatie je in je huis bent. Ko butikula ka para. Als je moet opstaan Inga boro dia. en knielen. Paso bosa. Want je weet, Pota intern luna. de hele man Patra mo plan. heb je een plan. Fil luna yega. Eind van de maand. Ite compra mi konang. Ite compra mi konang ko mi konang. Mi konang di kas. Ik ga dat en dat kopen, meubels voor mijn huis. E de luna mi sasina. De hele man zei het. Pero ora luna e fil luna yega. Maar nu dat het eind van de maand is, E rei tu su position. hey, de koning komt zijn positie innemen. Poi po plaka. Pai kuma trokuni. Tu mo bosen. Neem je geld om drugs te gaan kopen. Pai klase outro goskuni. Om jouw geld te kopen. Poi bosen. Neem je geld om, Papai kuma number kuni. om anders nummers te loten te gaan kopen. Lo qual como plan interno luna. De hele maand wat je hebt gepland, Como pinta poca business. kwam niet meer terug in je Pa hoofd. sobre el rey que tu mi bedembo. Want de koning die in jou is, Po no dir kuni. heb je niet ermee Adore situação aí, tem que usar ali. Maar toen de situatie waar dat hij eruit E não sai com destruição. komt hij om jou te A vernietigen. sombra e serma dentro de uma conta. Maar de geld is op je bankrekening. Anche da sempre da dice. En is het jouw geld, maar het is van die persoon. E da turbo. E da turbo. Hij bestuurt jou, Manipulado. manipuleert jou. Acaba você em 2 dias. Maak je geld op binnen 2 dagen. Hora seguinte ele não começar. En de volgende maand opnieuw Você pode papo mesmo cosco ou papo. praat je het weer op hetzelfde. É logo que sempre assim. Vanaf het begin. Deze maand ga ik het wel doen. A troca não vai passar. Hetzelfde gebeurt. A ver que me sabe rei aí. Vandaag Nós estamos da conta de. wij komen tegen die kant. Vou placa da vou placa. Hey, jouw geld is jouw geld. Então Deus En tem God, que dizer já placa. God moet aan die geld E komen. placa o papo é coisa da luna. In plaats als je die laat in de hele dag Entreguei a Deus. geef het aan de Heer. Porque demora só. Geef het de Papo zelf. com Deus é bem que senta a passa. Praat tot de Heer dat dat vandaag niet zal gebeuren. Em nome de In de Jesus. naam van Yeshua. Bendicionado outra. Gezegend ben jij. Agora botou minha palavra com Deus. Wanneer jij het woord van God neemt, Tenha duro. hou het vast. O porto direção para sacerdote. Je kan onderweg zijn om dominee te O worden. porto virando pastor. Je kan pastor O worden. porto virando que direção que Deus te pagou. Je kan onderweg zijn naar welke weg God A heeft Deus bestemd que voor jou. pisava. A Deus que pisava. Maar vandaag wil de Heer jou zeggen, Para em não blijf standvastig. evaluar começo. Evalueer jezelf. Nós somos o rei grande. Com contigo ainda. Want die grote koning die je nog niet hebt meegedeeld, Nós somos a situação não chega ainda pesar. want die situatie is nog niet aangekomen om hem ermee te dealen. Pero eu que pisava. Maar ik wil jou vertellen, Ele tem uma situação. er is geen situatie. Da Deus situação que você quer. God zijn situatie. É palavra. É palavra. Het woord. Coração. Jouw Tem gebed. que arrancar para Moeten wij de red halen. Em nome de In Yeshua. de naam van Yeshua. Deus bendiga, irmão. God zegen mijn broeders en Gloria a zusters. Deus. Alle Heer, glorie aan de Heer. Dank u, Senhor. Dank u wel, Vader. Dank u, Senhor. Dank Até u. dia que nós estamos ultimatum. Dank u wel, Vader, dat wij vandaag de ultieme tijd hebben gezet. A sombra de rei que está escondido. Want die koning die is Como schuil. nós está que tem. Dat ik niet weet dat Nós daar estamos is. trabalhando em casa. Dat mijn struikenblok. Estamos melhorando em casa. Mijn kinderen Estamos melhorando em casa. Mijn kleinzoon struikelt. Que me passa em casa. Mijn vrede uit mijn huis haalt. Agora eu estou em missa. Wanneer ik in de kerk E não ben, está sali. komt hij niet. Pero agora eu estou em casa, pessoal. Maar wanneer ik in huis É ben, que me bate em minha mente.
gedachten. E che mi canso mi messo. Er komt in mijn L'anche gedachten. dolore mi colpa. Pijn in mijn lichaam. Ah, uè. Vandaag Non sta dando a fare condice staan wij tegen. contro l'autorità di Cristo. En de autoriteit van de Naam van Heer. Yeshua. In de naam van Yeshua. Bible liberation. Je hebt je vrijheid gekregen. Toen me een mensagem ben veel Neem deze, en geloof. neem deze boodschap in geloof. En tot algo soso de demobile. En iets gebeurt in jouw In leven. the nome di Yeshua. In de naam van Yeshua. Amen. Amen. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano. Aleluya. Aan onze broeders en Ah, zusters. santo Dios. Amen.